Gradski miš i seoski miš. Jednog dana, gradski miš posjetio je svog rođaka, seoskog miša, koji je živio mirnim i skromnim životom. Za ručak, seoski miš ponudio je ono što je imao. Zrna pšenice, nekoliko korijenčića i šaku žirova, uz hladnu vodu iz obližnjeg potoka. Gradski miš kušao je pomalo od svega, žvačući polako i pristojno, iako se po njegovom namrštenom nosu moglo vidjeti da nije impresioniran. Nakon obroka sjeli su pod živicu i razgovarali. Točnije, gradski miš je oduševljeno pričao o svom životu u gradu. O velikim gozbama, svjetlucavim svjetlima, baršunastim foteljama i bogatim mirisima gurmanske hrane. Seoski miš slušao je, razrogačenih očiju, zamišljajući svijet posve drugačiji od svog. Te noći sklupčali su se u gnijezdu ispod korijena starog stabla. Bilo je tiho, mirno i spokojno. Dok je seoski miš spokojno spavao, gradski miš nije mogao zaspati, misleći na svoj elegantni gradski život. Sljedećeg jutra, dok je rosa još sjajila na travi, gradski miš pozvao je svog rođaka da ga posjeti u gradu. Seoski miš, znatiželjan i uzbuđen, pristao je. Kad su stigli u veliku kuću u kojoj je živio gradski miš, seoski miš bio je zadivljen. Blagovaonica je bila prepuna ostataka od velike gozbe, sirevi, kolači, voće i razne slastice. Dok su se šuljali prema stolu, seoski miš posegnuo je za mrvicom torte. Ali tada je hodnikom odjeknulo glasno mjau. Mačja šapa zabila se ispod vrata. U trenu oba miša su pobjegla u pukotinu u zidu, drhteći. Dugo su ostali u tišini, jedva se usuđujući disati. Kad je napokon sve utihnulo, polako su izašli van, samo da bi opet poskočili kad su se vrata naglo otvorila i poslužitelji ušli kako bi počistili stol. Iza njih je ušao kućni pas, njušeći i lajući. Seoski miš je vidio dovoljno. Uzeo je svoj zavežljaj, skinuo šešir i rekao: "Možda ti imaš finu hranu i raskoš, rođače, ali ja više volim svoje skromne obroke i miran život na polju. Tamo barem mogu jesti sigurno i spavati bez straha." Pouka priče glasi: jednostavan život u miru bolji je od bogatog života u strahu. Ova klasična basna mudro nas podsjeća da život u luksuzu ne vrijedi mnogo ako je ispunjen opasnostima i tjeskobom. Gradski miš možda ima pristup elegantnoj hrani i raskošnom okruženju, ali živi u stalnom strahu, uvijek na oprezu zbog mačaka, slugu ili pasa. Seoski miš s druge strane vodi jednostavan, tih život. Njegovi obroci možda nisu raskošni, ali uživa u njima u miru. Dani mu nisu ispunjeni strahom, a noći su mu mirne i spokojne. Priča nas uči da su duševni mir i sigurnost vredniji od bogatstva i udobnosti, ako te udobnosti dolaze uz cijenu sreće i sigurnosti. Ponekad je manje zaista više.